nahirwa kandi ubu nahirwa abanyakiyanga kantware umugishogo kwakira Climate Smart Uganda mu Kiyanga okwayo kushaba okunikijaho bwanyuma ya gavumenti y'ihanga rya Uganda ikwatanise na banka y'ensi yona okutongoza programu ya Uganda Climate Smart Agriculture Transformation Project omu kyanga eki aho gavumenti erikwayo obuyambi abahingi b'omwani okuteeka omu misiri yaabo. Oratware ebi bintu ebiwatwara noza kukanyisa omwani nobaasa kuba oine eka emwe nobaasa kuba oine eka ibiri ondiijo nabaasa kuba oine 20 konka itwe nitureeba buri kiti ky'omwani ekyoine kiza kuzaho enjuma zikwingana ki. Ebikwato ebi abahingi batungire okuruga omu gavumenti harimu orwezo, ebyoma by'okusharira omwani, entundubare hamwe n'omubazi ogw'amaizi n'ogw'esaano ogw'okufuhirira hamwe n'ogw'okwita obukooko n'oburwaire omu mwani. Mwagitwara obwire bw'omushana tukwe fataliza mwagitwara obwire bw'omushana konka fataliza terikufa mugitware mugibike ahabw'okuba fataliza terikukorera mu itaka ritarimu maizi shana ko hariho ine irrigation warikubaasa kugikoresa hati so hata wagitwara erizooba fataliza egi nooja kugiapurayinga okuba munana enjura yagwa nyingi. Ahansi y'ehuriro ya Uganda Climate Smart Agriculture Transformation Project okutunga obuyambi obu nooyetenga kweteraho ebicweka 20 ahari 100 etyo gavumenti ekakuteraho ebicweka 8 ahari 100 ebyatsigarayo buri gomborora eshemereire kugira gurupu 12 n'ahabw'eki abantu bahigirwe kwegaitira ahamwe omu huriro y'okuhinga omwani. Kiyanga twendaho gurupu 12 kandi gurupu za kofandingire ni gurupu 9 ngena kirikwereka ngo mu Kiyanga tukiriho gurupu zingahe ezitukwetaaga twetaaga gurupu ezindi 3 eziri omwani konka otareba ngo bya gavumenti byakora ukagaruka kehandikise mu gurupu yahandikise busya abo kwendanga muntu yawe neba kapucaga omurundi gumu. Ikigendero kitu cyo kuhereza abahingi fataliza ntenda kongera aha buhingi bw'omwani ninga sa amasarura tutekateka hata omuhingi wa hati yamara kwesa fataliza mu myaka 2 naza kuba narga arikiri 3 kuzine zitusarura abantu wenango abanasi akiri 10 kandi icyo cyo kugira ngo tubahereze fataliza ntwenango barebereho bongereho bagume bagure. Egombora ya Kiyanga nemanywa ahabwo kugira omwani omurungi baita abo kucukuka kwitaka amasharura gabeire gatandika kushuma abahingi b'omwani basima obuyambo bwa gavumenti bahire. Abahingi b'omwani turasima gavumenti kurabira mu Climate Smart Agriculture hakuba batuterireho batwire inputs ka fertilizer ezaza kongera orwezo mu itaka ryitu n'omwani gukongera production kongera kwera kandi no kuremera gukongera kandi nakahoho nanga oburungi bw'omwani bukeyongera bukija bwa kindi ahubwo ngo twaturemeza kakiro mushanju hati twamaze ejo twaremeza kiritano na n'icweka kiritano n'icweka atwaje twaruga ahubwo twagaruka sabye kirisa mu kikaho mu itaka mweno nari ndateka fatalize gitwaza kwegwamo ufite mu tugako tushote n'uburemezi buri tugaruka funa kasenta. Abahingi b'omwani bahigwa kukozesa gye bukwate byabahebwa gwabo kuba barija kubarambura bwanyuma y'emyaka 2 itwe bwanyuma y'emyaka 2 ntujja kwija tuguma ntushujuma konka bwanyuma y'emyaka 2 ntuza kwija tugaruka ameza tugire omwani gwabiro ine ekite cyawe ntitera kiremwe hati nkitera kiro zingahe. Gashakwa Samuel akanyishka omurumitomo.